Hatu ke India kala ban yelong perlok bat ke China. Ku belai si punai pergi subscribers baru kita jusu tanapan page video sekini ke channel Storyteller London. Hadirin bekeri Amerika kala pen benar bahkan pen kiu khajna 100% ya ke India. Ke China kala pen pau ya ke jing pen rem ya ke ri Amerika. Namar ke jingyon bat le silang kemat ya ke India. Batu Xi Jinping presiden jong ke China. Wala tho istiru syaka presiden jong ke India. Baka China ka kuak ban ya trelang bat ke India. Prime Minister jong Narendra Modi mentau dona China na ka banta ka SCO lani ka Shanghai Cooperation Organization. Hal ka bapalat ya ki arpongut kinong yalam jong ki riba per po Asia. Kentupru ya arngut nari Europe. Hal ka jingpoy jong Prime Minister ke India Narendra Modi hapo China. Xi Jinping ulapan pau ka jing pediang ka bakam kerpang yo Prime Minister ke India. Ban ya ki weipat. Ka jingmut ka jong Xi Jinping kalong. Tongin ya kelet no ya kabarim. Bat ngin ya sedang no da ka bawah temai. Kum shiperlok. Baya it baya tan. Ka jing keli kalong hatu. Ka India kala mo banyalong perlok bat ka China. Sengap ya kani ka jingkeren jonga hadu ka bakut. Kenang ba pinyo ya ka jubab ka basyai. Donald Trump wong ya ka India. Debt economy. Ukwa aru ba ka India ka day banya kradlok no sisndan bat ka Russia. Lani banam yalong perlok bat ka China. Kari India kum kari ka bom syak kontrol hanu. Man kasngi katit umpniang na Russia. Kumbashi hajar sanspa million barrel man kasngi. Badia katay ka umpniang omtang ban penankam yaladi. Henry ka refine badi kala. Syakiwi kiri kan tupru ya kiri sepni. Kari India kadon yupat basyajar sauspa million ngutam. Kumta nae-nae habangi yo tat ya kanu gomarni thiet bet naga banta. Ban pendap yo pat nong syong snong jong karu India. Imat mentau Donald Trump mulai yang hajrong mit ban pek. Le ayu Narendra Modi unda poi ha China. How about ya kendo yo Vladimir Putin. Yo presiden jong ka China. Xi Jinping. Kibadai kinong syun jong kari Amerika. Henry habaula kerjo kemat bahau UI penban. Yo Narendra Modi ba uya keduk. Badu Vladimir Putin presiden jong kari Russia. Bat yo Xi Jinping ba kublai. Bat ya lejan bah. Batu Narendra Modi. Jauh kari Amerika. Kari India kamdei kari kebabiat bat kamdei ru kari basyak kontrol hanu. Nado ba kari Amerika kalapan bena ya ka tax ka barem dor tam na baro kiri ke pertai tang ya ki India. Kari India kelas dan ban pai kemat no syakwi kiri bat kalalek. Ban ya te perlok bat kiri baper ban ya kai peteng. Ki eksporter jong ke India sya Amerika menta. Kila pai kemat no sya Afrika. Naka bentaban ekspor. Kawe ka penlengok nganya keri Amerika kadai. Baka GDP lane ka ekonomi jong ka India. Nadu ubnai April hadu ubnai Jun ka kiyo hadu. 0.5%. Katam sendan ya ka jingkiyo jong keri Amerika. Katamru ya ka jingkiyo jong ka China. Kadat ekonomi jong Donald Trump. Kam siam lasu tiet kari bestad jengi. Kari China rukum koi kari ke belakiu bahaka teknologi. Hakate ke jagaban pendong ye kate ke submit. Kala show off da ke pendankam da ki robot na ke mentaban pediang subha ye ki brio. Kinong wan ai bat kiwe la pendankam da ki robot. Kenang bakiri sebngi bat kiri ke pertai kin yui. Hadu katnu baga China kala dei ka wei keri kabala di blobha. Narendra Modi ulale China ka snem arajar khatpra. Bad ha ka snem arajar arpo. Kala don ka jing ya kerwat hapo galwan bali. Bad ha ka te ka por keri Amerika kala le jan bale kro bhai ke India.
bangin ya kerwait lang ya ke China. Kadairu hakapur balong Presiden Donald Trump. Kari India bat China kadan kajing ya tengku kaput kajing jerong kumba 1,000 kilometer bat kini ka kaput hapdeng ke India bat China kamsyam ladai ka basuk basaj ka China kadairu ka perlok ka bajantam jong ke Pakistan. Bad nilai iru hakajing ya kerwat jong ke India bat Pakistan. Balatip kum ka sindur operation. Ka Pakistan ka penunkam daki jet bat ki misail jong ke China ban bom lan nimut ban kerwat ya ke India. Kadba ka Pakistan pat kadai ka nongsun number 1 jong ke India. Kumta ka India kam kerki bat kam kumen ban ya long porlok bat ka China ka hab banda perkat sani bhajai. Ka jingpen kiu khajna baken san jong ka Amerika. Ka penlong penban ya ka jingwan ra ya ka jing ye teli jong kiri ha global south. Hatu kani ka jing ye teli jong kinong sensyar ka mingi kan penurlong kumbalato. Porlok sa comments next. If you like my channel, please tell to your friend. If you like, please tell me so that I can be the best storyteller. London.